سالش بو سالا بهتن گلک گرنگی بروج اجدایک بونا پیغمبری دهت دان و به تایبت لباجر حولیره چونکی اکم کس افحل کفت ساغ وکری خلکی باجر حولیره بو چندین ملا و گلک خلک کن وکرن داکو بخاندنا گوتار و سرودان بخیرهاتنا اوی روژه بکن همون مزگفتنا واجر حولیره دا گرتین اج خلکی خلک همی پیگ و قصدان مزگفتات کتن صلوات لدت چاکیات کتن خیرات کتن چونکی اف روژه دفعان روژه که گلک پیروزه سرور مسلمانات اجدایک بو محمد افروجا اکم کس کرد بویا سلطان مظفر افیاده ساغ وکریه و بری 1200 ساله خلق جی ویروجا هلکفت بینیدن و ساخت کته و خلق همی قصد ناف مزگفتات کتن همی جی پیک و دابشن ناف مزگفته کده دنها دا مسلمان جهانه ملیارک و 200 میلیون کسن و دیف چوین محمد پیغمبرن یادی لدایک بونی پیغمبر صلی الله علیه وسلم با نظری من یعنی با رونینی من و که نقطه چی سپیا لالا پر رشکانی جان من یعنی او نقطه سپیا جان من روناک دکاتو ان شاء الله نه تنها خلقی آسایی بلکه هنرمندان جی بخیر هاتنا اوی روژه کرن و دبیجن كروجة مباركة روجي لدايك بوني فخر كائنات هزار صلوات لديداري بيتن وصلاة ورزم هي لهمو أو بشمرقاني كأيما بو حرية إستا ليلة دانشتنا إن شاء الله صالي داده بتصالي خوشي وآشتي وآزادي ما مستحقی آینی جی دبیجید جدایک بونا پیغمبری دلوانی بو همو جهانه بەڕاستی الحەمدوللا ئەو ڕۆژە شوایە مسلمانان بە تێکڕایی دڵخۆشن بەهاتنی لە دایکبوونی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم لەو ڕۆژە مبارەکەدا خوای گەورە نور و ڕەحمەتێکی ڕەوان کرد کە پێغەمبەری خوایە کە خوای گەورە بە ڕەحمەت ناوی دەبا فەرمی وما ئەرسەلناکە ئیلا ڕەحمەتەن للعالەمین ئەی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم تۆمان بە ڕەحمەت ڕەوانە کردووە اوه هند بینن نخو نشاندان و نرازی بونه بلکه روز اجدایک بونا پیغمبریه و باجر حولیره جی پیشوازیه که گلک گرم جکر و دخوازن ببجه پیک و جیانه ایاس عبدالله NRT حولیر